Il-programm tar-radju Marċi u Bandalori qed ifakkar 18-il sena ta' xandir u 17-il sena tal-kalendarju abbinat ma' l-istess programm preżentat minn Joe Ketkuti. Il-kalendarju tas-sena 2020 ġie preżentat waqt serata li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista bħala parti mill-attivitajiet ta' Misraħ il-Milied. It-tlieta tellet din is-serata mużikali bl-isem Il-Banda fil-Misraħ illi fiha ħadu sem madwar 15-il mużiċist illi daqqew diversi siltiet marbuta mal-Festi tal-Milied u anke daqqet mużika tal-kompożitur ċelebri Giuseppe Verdi. Il-banda kienet taħt id-direzzjoni tas-surmast Andrea Kassar. Ħadet semm ukoll il-kantanta rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Indipendenza 2019 Rachel Lowell. Is-serata ta' tlieta kienet preżentata minn Joe Gabriel Vella u Pauline Marie Ketkuti, bint il-preżentatur tal-programm Marċi u Bandalori fuq Net FM Joe Ketkuti. Matul is-serata ġie preżentat 17 edizzjoni tal-kalendarju annwali tal-programm fuq inizjattiva personali tal-preżentatur Joe Ketkuti. Dan il-kalendarju ġie preżentat lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli, illi faħħar il-kontribut illi qed jagħti Joe Ketkuti fuq Net FM.